dua may pun mata, katamu saya na pun segala. Jadi 50 segala. Selalu orang kalau pemilihan umum. Jadi aku khusus pasal mana kata. Dan kuang enggak nalur mata inakku. Jadi mau nasi dan nak kipai ke ibibit na masak. Molo aku juga balian, molo rumah na ibu aku. Masih orang mengalami kemas. Permarbor di jauh bertuari sudah balian. Alana tulakku berusia siakangan ima tulang amat tambah 2, lalu tulang nomor 2 tulang sinusor, lalu nomor 5 double ganas naon. Alana waktu sekolah ima masih pahala.
Tertuntakan mo sa harap Allah, kaya lang tuntakan. Ito na yan eh. Lalo terkemas mo sa iyan tunggang sumiyon. Kita ang oras nyo na muna, apalagi tulang siyak kanan, tulang siyak, si nomor 2. Jadi, kalau siya nadain, jadi mau pasang ako, dari kasi yung tutang dito. Lima, tamu namin, natulak ko kamu, natulak ko kamu. Kaya kita luar langan ang magagulungan ka ng tulang bun. Jadi, tahu panas, lima, namin. Diyan mo natin, dagyan mo mo, tekek sa rumah Tuhan mo. Bilang jadi ibu, asal bulan mo siya. Masih ada mula berusaha lain yang kenangan sa nomor 2. Kailan dia? Dito. Oh, Bahamu sudah katulakku, jodor di sun. Keluape kuduran nyari tulang kasih motor kamu yang ikut amali hiskia tong demulak Tuhan. Modo tumaro akan hurang. Pangangonami tulang mana kabernami beremuna mapagal Tuhanmu. Asukan dia sampai saat kapasupasui. Saluhuna kapangupunguna dabok na uli, dabok na linggan. Ima mula siya ngao kata raja sabudan ni abang nami naong jumulo mangguling ngayon. Kita bayi abang membuka rahasia itu may buka bakon nakti. Katarina mak, malu aku pribadi kurasa pagajak menurut cerita honokku. Ay tidak ada kau. Dang ulo tulakon masikola isin pirbe ngatok ke bawang saya duda belian. Saya hudak ku may buo sa puting jamur. Barani buku dia tidak membuat bawang tu tutulas, tidak. Butuh benar salawar besar karangkau tidak. Tapi saya pindah ini pak, giro karangkau menjadi calana tidak. Jadi pengguna pula ya sih. Soalnya nak tulai kumendiam. Aman dari rumah. Asal soalnya terus. Timpas saya gudang. Jadi nak pola itu laku selalu hundah. Saya dia begitu di pasu-pasu muna naung libat nuri di baik kebutuhan makinani masuatan nomor 2 di bata di pasau maya tonghot di tongan di jamu nabi songan di lok nina dua dorokku akaraja nabi harbangan nina dalam tujabu tuhuta baladu dalam tujabu akahata pasu-pasu nabi nasahat butuh kami apa meruang muna bere muna suak-suak ang ulus si Torok Prabu ako nami may hot martongan ni Jawi. Asa sa mga nilok dua matutura siya namin noon nami tuwin na ako si Martolo topak di panakparang sa ilang mahamusol sa luhok natulak ko suak-suak nilang kaupuk ko do laik ko di Portibion hud Torok di haliangi akka po parang asa sa mga nilok dua bara siya namin noon nami bagasin na isubog ka dyan na ibodar. Jadi mahamu katulakku selalu si gajah umur suang songonima nang natulakku jana tung torok ma akka pinopar di hamu asang anok ma mohon si baju nami otu akarina mangihu tardebu biak kabere muna dapat budi dope asa songon nadok dia bakku nak tutu asa tong bergajang-gajang akka bergasan kadai gabe boru murai gabe parmen nami do akka angginami tulang tulang molobe tungkolan tangan masok babuy sobbal nami hamusi ukon nami tulang pasu-pasu muna ima berlupigad da jalon nami sayang dia ditangihot Tuhan asa boy marhide ida sobba-sobba nami Tuhan muhot pasu-pasu dohot akka puda-puda na pinasa muna Tuhan suang-suang nang tulang nami na hudapot hari di hutan nami hutan kijamon asa butuh ila dur jon dalote pasu-pasu na pinasa muna Tuhan saya unang matutumuga saya unang mabose sayang dia pagkawan dina dua-dua no nami ay hindi yang nakay na dabubay paridian manang tudia peha makatlak ko mga lakas ay kusi pada botang gok para sa kami maniliw tulang ng yon sa luhod na dahil medyo gudang na nila di gani si doktoran namin amang parmudang
Isok kamero akas atang siang beda. Takas yurai ko Tuhan natin. Marhela mahami tu dinanapin. Ihamu pinupang na siya. Opto mo na mahami para matangkot. Naman ang ikot. Jadi takas yurai ko Tuhan mo. Kaya mo na ako, tingnan ko, isitanggang baulo. Jadi maksud kami di sini, pakono niOroa, mono saung matua saya penguruan liga, dia pe, dulu ikon nakohat. Atau ingat tamu maupun dari itu nama tu, binua kau toras, binai pukulan hijau mana ni saya harap nabu di mana toras, berdebat dan nama kapas. Di pasar. Kapsida ini boleh tak sesakut jadi penyiar suka pohon si maju juli pirang lima atau soal mereka juga enggak pensari maju pengaruh. Lama maju pada pemilihan dia bahasa dia pakai dia taruh rasa di rasa di guru lagi. Baik ya. Iya itu kami jaturi naro las bulan amarahang itu kami ya baru kami. Oh lo, nah do kami tong marhabut naroga di performat nilai nauli dan budaya kebasan. Dia nauli dan tingkat boleh kami fokuson duduk menon. Soalnya kali memang pasar kami boras untuk kondi
Pilimen na po si Paul na nakasalungan. Natutup. Pilimen na po di Danuhod na lujuman ng Ulos kakapag. pinali, ulos ni Tonti. Iya anak ni Hera Namion. Opat. Dua bayi Boruna. Baru pahopus yang anak. Sada. Pahopus yang boru. Sada. Nama Ramarangi. Dua. Sada Mio. Ibotona. Mana negara Nami Boru. Dua. Sada Mio. Baru penon. Wala iman na buhay patukahan. Ulos na kita si Pahapurapu, Dua Pahapu Namio. Asa labok sa dua. Asa gandang mabarita galing, gandang marita horas. Bibigyan ni Hera Namio, isudihan kami ng tama. Sa all toro kirapi yung rasot, nakasibasaw po namin. Marhite tanya namin. Asa marunang mo ito toro, marunong mo ito kita, marnataw siya mo sa tiyo. Yang ka namuwas, kaya daw nao. Bibigyan ni Hera Namio, yung pamuman na yung buhat ang anak ito. Matang yang amin somotor ni Ragu ni somotor di Piaupan. Baik maju undangan nama Roma lagi. Jadi sore tadi kamu agak Hula-hula na marami siya tuli. Sekaligus tulang rorobok muna. Bulubuy kami perpangiduan asa to sekaligus manyanamu berbari sa kamu kadyo amang pergosi godang na hubar tusi. Bye. pohon-pohon labok bah manggok inahuranggok marhite tangyang namin ito ang tariwata asa bok at kabarsaudi ang bok paggabi kira dari guru namin baik maju masalah radahon maju
Pilit talilot na senaryo, di na sa rumatuhay na namin. Dilit matok kita manguru, dan tong mahita ko so. Soalnya mana hui pasatan mo to manguru sama palaturi. Terlumuri na nakingan na partido di pasata mo harapon Suan patahan ni Raja itu firma poki kolbor persalongan. Firma itu dinami seru na firma itu dimon menuju manang akaba ngomong. Soalnya matu tu lepas pasata mo doang. Ulus kang garapu. Asa tangko matu tu berita waras tang nemu bukannya anakku. Dok buru nami di Tigion. Karena mau biberen sekarang naon sepuna naon asal tok mah dapat sirokan itu. Lawan soba mahami. Tutulang nami ang hula-hula nami setangga. Song-song ani hula-hula nami Raja Siaturi. Nama lo nami baik ma sapupan memei. Asa memei. Ia kapas-pasan itulang nami setangga huar bakal pinugusna. Doh buka baik bodoh sekali. Karena nama nami. Ya berita ni delegan warga Sinajorong termasih hudi sa nawe. Perlu parhormo masina na pinasa mo soba di hudi. Roha mo sa masoba. Adok kata itu na madok ni hutu dakadaka akadik di ini. Roha mo kena nabi Sinajorong masoba huk madok akene. Asing marone materi bata rotang may lahir. Serong may hamong kabelengnya sarong bisa tahu lagi. Mau gitu. Ada orang kami masondo di situ dua. Pinakit ko mahuduri dulu kita dia. Mahito tanya kami to mata lewata. Mana kuliah mga mata isi mau udah kota nak. Amaron nabi. Adok kata na itu tuan nama dok tinahong buat tio binay tu batas panguhatan. Baik gudang sikit tio nas apeo kuasa. Udang mulai asam marmula gabe marmula hoa. Ay naman. Dilihat horas papungat daw di Tigion na yung mga liat kami hula-hula na konsong may damang madyo udang liat-liat din.
Firma kopi bau-bau magpatalongan sa firma to pinuna sudah pinapar na mga buna misay dulu cuma ka pangamuan. Jadi emang baru ison adong dipatupahami sangod dalam itang yang nami kamat tadi bata matungan itang yang muna dipatupahami do ulas torok rabu lima adong 10 jumlah na sama pardalanan non opa ma anak tu pinopar ni Mang Buruon Maju Pak, maju. abang namang namin Kapoli may pasar. Jadi song lima saat ni mulas jadi song hata ni nanti dua saya siluk pagarung dua masih lupa puli molo saya pihak kasatan nulus lakkani sudah mah hamu dapat uli. Jadi asa kapoli hami sudah akka kemuruan namion amang pengol progresi bekau mah budang nak praktis. Kita
dia 10 ke 10 semua penuh. Tapi pasal aku nak makinan harga lebih. Ambil matutu lihat ni firma bukti gol Pesalongan. Firma tu dinami akapit akahela monon, akapamoro monon, menuju menang akapangomoan. Jadi akahatana uli hatana dengan pasal aku na Tuhan. Anggiat matutu jujum nami adi cubingan nami, jok tu barang nami. Asal hono pasal ni tu na du nya ngerobe. Hatana uli hatana dengan pasal aku na Tuhan seunang mamuga, seunang mamosa. Ini pelajaran ni jadi dia. Dan sudah ada doa nang kampenan ni ruhuna sosalia. Kalau tu semua kita walau tangga masukkan tehani rasa ni malu pakai pelajari dia ulang apa. Last maru aku nak terlebih mau pakai medison. Ima ulang apa sehari aja. Doh rombongan nak. Baik mak gudang supaya saya pahami ulang ni. Iti wasata ni. Moro hubere ulau salarion. Di paran ni among corona minaonom. Tungina malas merohan ami ulau muna. Ari tunya ang corona am syakangan. Dusta himuna sampai ulau no. Dakor tu syakangan sampai ulau no. Agia pa pangidon nami ulau muna. Orang lain muna. Kau hidup na tua-tua. Ani yang mapagabi na tanggungan. Asal dos mo hanya akan mati dulu. Kau mah dapat pangumpulan, dapat tahan, dapat tua. Nasiya rohanan. Kau hidup na tua-tua, dah sudah pun napas sa sakop pa dia. Dah sudah ada teh napas sa dia. Iro parokon yang buaka berek kupedo akalaiku. Borsogado pe hamon nulu sugado. Bagai non. Nang tinalo di parjului, baik tinalo di parpudi. Angkau pasupasui, sudi dah kamu pasupasuh hari, hanya kau dah ulang. Sudi, iboru, anak, doa kai bebere.
sono porok 6.000 nangi bereng jolma siap puni do ulau di bereng jolma jadi kami para pengiluan siap kamu itu kamu hula-hula nami pemuron nami asal saja Tuhan munate kamu tidak nina dua saya silo pagaran 2 silo papun molotuk sada pehamu penabain ulos sudah mata bota dulu mardongan molase kau udah elek marboru marat mardongan tubuh asal jamang majo naulina ringkan deh. Baik, Pak Militani, hadir pengurus.
Sok pahami. Mudah-mudahan nami okai kuping sokai. Baik kita bantu. Kami do nomor tulangi, anggia mau saya tua katiki na mangihut, saya tudingan na tujuan on. Dia somon laiku na burjuon, na doho dohami merasa kehilangan, merduk ni roha, lima dina pajuluh di mana siang golu persatokin non. Anggia mah ditugu-tugu tuhatai mana, alana golu di mana petang na kota, namun belum menuna sama Kristusi. Ulah mangurus sobat yakin tuh kita isi jalan tipe nilai kote tipe taat beragama do binoto deh takas do itu di Medan jadi kado mama di pariban nami Isang kami kahula na poso magwana ulo di Narmunda. Mulai ati perjuno di pasata kami tuamu. Burang-buri pasata mu tu kami agka pasu-pasu. Marite agka Panginoon dohotang yang muna. Na ibaga sa tikyaw tutu. Takas do pagawaan nami haroro nami. Kami na dua. Siyan hula-hula na buru na poso. Tobig do manurong. Sisa dahata mahami pasahaton hata persombaon do maghata mengulate tuamu.
yamu ula-ula namin. Di boto hamudo akan tarik koti di pare anak kono muna. Gomos Panginoon namin to hamu ula-ula namin. Berek kamu kelamu nai. Berek kamu beremu nai. Nung ako latarpai mahami. Lobi urang on satu tahun. Tangan ko be pau tumu siap paruman namin. Ima elamuna supaya dua. Bobos Panginoon nami, yakka Panginoon nami, nung dilek kamu nak kini ngakapasu-pasu, marinde na mga liyaton di mana ditulong ni sa hatoropan. Dinaungborhat ama nami. Dang gabi moru pasu-pasui pasatongmu, dot paniromui tu anak kon nami di son buru muna helamuna. Tangya ko kamu di bagas muna be terlumobi posrohatku di simadua nami. Di tulang nami, di hula-hula nami, parmandala. Tungdiler kamu duhu bereng, rohamuna maniroi. Helamuna di son, laus burumuna. Laus somalima, Panginoon nami tu akan dikinamangiot. So tungmuga holong ni rohamunai, tu anak nami, anak helamuna, burumuna, parmait nami. Hula-hula nami. Benak niya adong nahumurak pangalaw nami, siyang nasangkwi. Raja nami opung doli. Minta maaf kami kamu. Marhido laut saya rion posro aku. Di sunia ka urangan nami. Taguni o menumulai. Apolong ko namunay sa pagkasaramu. Marhide holong na siya di bata. Karsongan ni persobaw nami tu amu raja nami. Basay gulang madi kami binasuna laut semua di hamu pula-pula nami. Urang pagyon nami bamanga jumahamu di kami. Oras maraja nami. Mau lihat Na mariteroha doktor di. Hari makatay ng raja hula-hula namion. Pangonima sito ni pasu-pasu. Siyan hula-hula nami raja sumantarangon. Tusuneha mi akapamuron na lumoyma. Titik kinalingkanon dilo na masak na martong. Pahal mamang godok sabay. Asang sopahami raja di hula-hula nami. Ima, Panginjung, Dileang. Jadi, nampak dulu obat syarat menurut firman Tuhan Asalea Pembilan. Ima khotbah minggu yang lewat. Yang pertama,
paghaseang akka nabubus. Jamiton hita sudi. Asa manido hita. Presiden kamu yan, tika na yung sulit na ito. Gabi ho. Sulit yung doon sa doha kong sulit na bawatan ko. Biar tidak jauh. Nah terakhir rendah hati. Jadi on gomos yaktaran di jauhnya pumon. Oh, sinabangnya? Menghidup mahita secara bersama-sama. Molo amang buruk. Marta kita marami namin asa tapangido tu bata asa makapulong burukku do helakku asa lasto menghadap kalaikon. Ecco, guarda Maghira, solo forse era che vede che se non Maghira ni baru mulai ada kak kisah orang berpindah ke mau dipejuan di Turki mak Maghira Maghira tu kunoina tujuan anak tujuan kunoina nah lu makan dunia asal timur tujuan anak tujuan jadi makanya lagi pengangguran mula perasa lain berharap bikin dari baik Tuhan lagi dulu markanya semua dalam dunia ada bikin aku saya ada kota dan nikah tidak berguna itu harta berguna jadi lulus di hamba berharganya Arab bela di Panjurang pergi ke Tuhan dah buat dah nah kita tahu sepatah makannya bawa Tuhan mana tak mau Tuhan dulu yuk Tuhan sigur diberi makannya bawa Malaysia Bana, tanya sama apa? jadi Ano, pati santa. bawa makannya dah berjuang na penong ibulo lain mo na pumisikan niyo pasrat ng penong kurang maramah laki do pero tidak pasrat lain ito Joto helakku hogruku pasrat tanyakan kalau muda sehat dan penong kuat membeli di pasrat muda sedih saya kiat mendapat atas ini dari rohan murah saya dilihat Tuhan maha kopar sebagai dua tak jadi masih hormati apalagi permutin di bapak tahun menghidup di kamar kita sudah dikuhak tanah mertua di bata dari pasangan kita akha cita-cita di rohat saya kali naik budo laiku do ibu tokku kosong yang anak helangan yon do karena kosong saya Tuhan dari kita hantar buju dia lagi jatuh helang nau di julu nabi jalan rohat waladi pas rohat kai koler itu do par ke pabidulan ni akka nasere prowan ini jadi pokoknya selanjutnya Pargoci ng alo. Di Botogodo na mauwas to hari. Ima dihala namin si Manurong tohok guru namin. Yung nga di daulat, mae tohok ito. Mahira, bulkon. Saya kira amat itu. Dung di pasal, song matua, lima, abang nong pergulungan.
Di tayo majokod ang Panginoon, kumamakta mula dyan na bulon. Mga dong akin, mujijat pasti terjadi bagi orang-orang yang percaya. Yang pertama, belas kasihan kepada orang-orang yang berkekurangan. Yang kedua, percaya bahwa Yesus bisa memberikan permintaan kita. Bantu Tuhan, mabiar tidak jauh bang. Nah terakhir, rendah hati, ujuk jalan seret. Lain maju berjalan yang saya pengen hati, pemanta sudah jadi dahulu. Kasih ke Yesus Kristus, sangat tadi untuk lain berjalan. Marating ka tulog tulplopat ay sada. Jol pai con mate di con mago si gubi con mate asang rume namuse agi ngondo Hai undo tanguluan na Tuhan Yesus na mangululugan na po siya diyahu at ipay ibana jala idang mati de ibana rodi saliring-liring na amin matanyang mahika ali Tuhan di bata amanahin na duno bijang numadilan po anak ng Tuhan Yesus Kristus Tuhan matian alim dosa nami jala di panguluhodo kami ibana asa dapotan hati Tuhan do tanguluan kami Asimarwam di kami, saya dari jala abulma kami, asa urang madeli kami, ala naung juho dengan nami yon patuku maposan nami jala padenget maruha nami, makirim di hanguluan sugot, asa urang mangadungi kami songat si pelebegu, naso mapakirimoni, saya kaiti maruha nami tuho, ay holo si pangapun jala holo apasan nami. Nama kita tuhodo kami saat doi hati dari Tuhan kami. Amin. Nalao sibang sobo tadi juga kuata di mulita. Iman akan suat di pasal minta tolu ayat sada 2 10 1 5 ono mahakana. Makikibiro luhutan na kinokpa makikibiro luhut
nasa sakap di Hasiangano. Makitibiro na seorang dohot na namate, na manuan dohot na mangurati na sinuan nai. Lungatong takas kuhoto luhut binayan ni debata ido na hot o di saliling-liling na dang terbayan jomai mana betu si manang mangurupi siani jomai ma mida ibana manang namasan wain naung masan wain naung masa duli gala manang na masa sugot pi naung masa duli di naruri kita namun kurang nasuton rasukan orang ba ngaratas natin jadi ini kata ini dibaca kalau si buat tadi multa dan multon naik pun napos ni roa ika nunga masai dia na dulu satu seriun dia Yesus Kristus satu tahun dia mengulu kita di Yesus Kristus nada kita Yesus Kristus jadi dan pola kita misalnya menagam persoalan berarti kita ikut melatih roa bersifat kita apa pun dilemangon dengan kesatu perian ini. Gantian selama jalan gitu aja geser musuh balik atau mungkin ada geser sama persiapan untuk yang apa yang angkat amin. Hati-hati ya, hati-hati. Oh. Hati-hati. naik bantuin Naik kijang. Naik di atas. awas tangan Kanan geser kapan aja opukannya semajoran siap tano do parbulan ni dagingmu mulak mai gabe tano do Tuhan Yesus Kristus napaluan sian dosa do to di perbadia nama Joho Tuhan ulur sudah Ima mangaramoti korbuk ni bakem kaimaro arifan kudi amin amaritu pokana mate marhiti tetuhani olak nyon olo ninna tuldi asa maradian nasida sian akka ulonna ai namangi hutu nasida do akan nanula nasida re amin matanyang mahita ale Tuhan dibata amanami na diban magijang odo dibata na puna hami rodi sale rodi suling ngulu nami sailehon mali hiras ni roha di hami asal malas ni roha hami kai mahon Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami satu tangan numma kudi nami do daging nami asa unang lilu hami di ujung ni ajal nami sailehon tudim i manugu-nugu hami asa diramoti hami molo hubulus hami roha turan lingkuman ni hamatiani asa Asi marham saya pamasuk mahami sugod tu hasonangan na sundinggani amin. giliran dulu Gila.
Langsung geser ya, langsung geser. Biar cepat. Saya bantu tinggalkan ya tuh. Tapole kemarurutan. Karena persilangan abang sian anggin seorang mahori masurangan ini. Oma sian anggi borong. Oma sian anak tanah kiri seorang mahori masurangan ini. Jalan Pak ya, sampaikan salam ke mama. Ya kami pun berdua di sana. Mana bunga kita baru dari situ. Kalau bayar di jangan apa. Kamu juga terhati minum. Terhati. Dia menangani saya pinobadi makuarmu, saya Roma Marathon, kasama menuhan betengon soal madigodogitang, Rema kami sederon haluan siapali, saya samarusanani soal panisanani, didosan ingrongan nama rusan kami, ulah kami tutup kawujunan, palua mahami sian pangago, ay horo na punah harajaun, roh hagugon, roni asang ako seliling-liling na, amin. Asini rohani Yesus Kristus, tolong dilibata ama, do pasaran terbaik ma, nama dongan hita, olah nyoto di seliling-liling na, amin. Tondiku